Хвала Христу! Вітаю Тебе, друже, у наступній серії «Нотаток на полях. Розважання Божого Слова», тим разом з 11-ї звичайної неділі. Вельми часто у розмовах з людьми чую, що не до конца задовольні своїм життям, що хотілося б лепей, хотілося б цікавей, хотілося б більш, яскравей. Слово Божие рассказывая нам об тем, на что подобное Божие владарство. Христос каже, владарство Божие подобно до зерня горчицы, которое, кинутое в землю, вырастая великое древо, под яким небесные птушки вьют свои гнезда. Оно подобное до зерня пшеницы, ніколи не ведаешь, коли на узыдзе, як Бог її насичає, коли дає плон, аж этот плон появится. Спочатку стебло, після колос, після зерню колос. Може, здається так, що не бачу ефекту своєї праці, то, що видається марним. Приходить думка така, каб усё кинуть, каб щось змінити, каб не веду співати у інший спосіб неяк это все разрулить, потому что оно не действенное. Бо мы по-людску хотели б бачить одразу плёну, хотели б бачить плоды наших учинков, плоды того, что мы робим. Бог показан нам великий контраст поміж тим, що малое, а тим, що великое. Тим, що малое по-людску, и великое для Бога. Каже то, что по-людску великое для Пана Бога марность. То, что по-божьему малое, никчемное, перевышая мудрость и силу человечу. Як это зрозуміти? Допомоги нам перше читання з книги пророка Езекіеля, де Господь говорить: «Я засаджу кавалочок кедра на высокой горы, этот кедр вырастет в великое древо». Дословно вершиню кедра, галіну його засаджу, і воно стане великим древом, тому що я, Бог, маю магчимость садить і узрастати тое, що кволае, маю магчимость додавати моцы тому, що сухое, каб стало зеленым, і каб то, що зеленое, засохло. Насамрэч, не мы дзейнічаем, Бог дзейнічае праз нас. Калі робім штосьці добрае, калі Бог нашими руками это владарство свое приносить у гэты свет. І цяжка нам з гэтым пагадзіцца, бо мы б так па-чалавеча хацелі ўсё зрабіць. Чалавечымі спосабамі, чалавечымі мэтамі. Неяк думаем, то ўсё разважаем. Бог робіць інакш. І менавіта Божы пункт погляду застаецца насамрэч такі, які выдае найлепшыя плады. Святы Пётр Хрызалог говорить, это Христос, это зерня, горчица, упал у поля, которым сделалась Матерь Божия. С этого поля вырос у древа, которым сделается крыш. Это древо принесло добрые плоды, смак и водар яких еще и сёння наполняют наше життя. Зауважьте, что в этой притче, которую Христос рассказывает, в этой приповести, і он, перш за все, говорить, вырастае сцябло пшаніцы, пасля колас, пасля только зерня. Спачатку бадыль, гэта то, што сухое, непатрэбнае, зусім навошта ім патрэбна. У жыцці таксама бачым гэтыя бадылі. Нам здаецца, трэба ўцякаць. Трэба то ўсё кідаць. Можа, менавіта праз нейкі кароткі час паявіцца і зерня. Можа, праз нейкі кароткі час Бог захоча і гэтым зернем нас насыціць. Сегодня вспоминаем у нашем францішканскім ордэне святого Антонія з Падвы, великого заступника, одного найбольш знанага святого католіцкага касцёла, калі італьянцы гавораць «Иль Санто», святы, значыць, гаворка ідзе пра яго. Не называюць нават імені, кажуць, святы, адразу вядома хто. Святы Антоній не быў бы святым, калі Бог бы не здзейсніў у яго жыцці одну рэч, не стаў бы святым.
Тады яшчэ Фердынанд, который вельмі захацеў быць мучанікам, который прыйшоў да францішканаў, сказаў, што я уступлю ваш ордэн, толькі вы мяне адправіце ў Афрыку, мусульманскі край, Марокка, каб я стаў мучанікам. Ён таргаваўся з Панам Богом. Ён кажа: Пане Боже, я табе дам жыццё сваё, калі ты здзейсніш то, што я хачу. Мой план на это жыццё. І Пан Бог, безумоўна, як в гэтым сваім стылі, не здзейсніў гэта план. Таму што мір для штосьці завінуў большае і лепшае. Не стаў мучанікам, стаў вялікім прапаведнікам, стаў вялікім цудатворцам і святым касцёла. Вялікім прыкладам для наследавання не толькі для францішканаў, але для кожнага хрысціяніна. Як давяраць Богу, як пасвяціць Богу сваё жыццё, як стаць добрай прыладаю, супакою Божого прыладаю, праз якую Бог дзейнічае. Калі б Бог не пакрыжаваў яго планы, калі б Антоній не прыняў того, што Бог яму даў, той цяжкай волі, калі б зрабіў па-свойму, захацеў бы ўсё-такі палезці в это Марокко і быць мучанікам, магчыма, быў бы святым, не такім вялікім святым, як яго ведаем. Пан Бог дзейнічае праз нашай недасканаласці таксама, праз то, што нас спатыкае, праз вот гэтай шарахаватасці, гэта сюжэту наша, который самі сабе ў галаве укладаем, праз усе тыя плямы на сонцы. Пан Бог дзейнічае. Пытанне, ці ты паверыш, ці ты прымеш гэтую правду.